Dobar dan svima, dragi moji, lijepi vam pozdrav. Isprika unaprijed što malo tiše govorim, opet evo maleni pored mene u kolicima spava, pa nastojim biti dovoljno tih, a opet dovoljno glasan da me čujete. Nadam se opet da ovaj mikrofon mali kupi dovoljnu glasnoću glasa. Prelijep dan u Zagrebu, topao, bit će tokom cijelog dana, izrazito toplo i vruće. Očekuje nas derbi Dinamo Hajduk na Maksimiru, 34. kolo. Prvenstvo je već riješeno, Dinamo je osigurao i matematički naslov prvaka, ali derbi je derbi i opet ću ponoviti jasnu poruku Bad Blue Boysa sa zadnje utakmice u Gorici, gdje su izričito, jasno i glasno nakon utakmice poručili igračima da bez obzira što smo mi prvaci, da u subotu, odnosno danas, očekujemo samo pobjedu. Ja bi se definitivno s time složio, bez obzira što smo mi prvaci, što Hajduk zaostaje velikih 15 bodova iza nas. Derbi je derbi i uvijek nekako igraš za čast, bez obzira u kakvom ko bio stanju. U nijednom od zadnjih videa sam rekao da igramo za prestiž, pa je neko rekao kakav prestiž, u komentarima je netko iskomentirao. Ok, svako ima pravo na svoje mišljenje, ali po meni je nekako derbi uvijek onako prestiž. Dobit u derbiju je uvijek posebno i onako mislim da ti posebno znači kao navijaču, a vjerujem onda i kao igraču. I Dinamo i Hajduk ulaze nešto oslabljeni u ovu utakmicu, naročito u toj zadnjoj liniji. Hajduku naime će nedostajati Zvonimir Šarlija, koliko sam čitao zadnjih dana da ima problema s nekom ozljedom. Kod nas je to vrlo vjerojatno Scott McKenna, iako je jučer na presici Mario Kovačević rekao da je on ok i da će konkurirati navodno za utakmicu, da će vidjeti koliko će ga koristiti i po nekakvom iskustvu s Marijom Kovačevićem s tih presica, kad on kaže da ćemo vidjeti koliko ćemo ga koristiti, obično onda tog igrača uopće ne koristi ili vrlo, vrlo malo. U slučaju Scotta McKenne, mislim, ukoliko on nije zaista 100% spreman, mislim da nema potrebe da ga se danas koristi. Od raspoloživih snaga tu je dakako Niko Gališić, Sergej Dominguez ima 4 žuta kartona, tako da on ne konkurira danas. Tu je naravno Marko Zebić, kapetan juniora i po mnogima, reći ću i po meni, glavni favorit za drugog stopera u tom stoperskom paru sa Nikom Gališićem. Tu je naravno Teofil koji uvijek može uskočiti, ali on je zadnju utakmicu odigrao jako davno. Ne znam u kakvom je ritmu, u kakvom je stanju, tako da ne bi previše nada polagao u to da Teofil starta danas. Za nuždu može Goda odigrati tu poziciju stopera. Tu nekakav pauk hoda po meni, pardon. Tako da vidit ćemo za šta će se odlučiti. Torrente je ponovno u treningu i bio je čak na klupi u toj utakmici u Gorici, ali ne vjerujem da je on ozbiljan kandidat za start danas u derbiju, iako tko zna, ne treba 100% isključiti niti tu mogućnost. Radi se o ljevonogom stoperu. Scott McKenna je ljevonogi stoper koji nije danas, koji vjerojatno neće biti danas korišten, tako da možemo očekivati možda i Torrente, ali ja mislim da je 90% sigurno da ćemo gledati stoperski par Gališić-Zebić. Desno u tom slučaju Valinčić, lijevo po meni mislim da će danas startati Goda. Vezna linija, ukoliko je Zajec ponovno spreman, a govori se da je, onda naravno Mišić, Zajec, Stojković, tu nema nikakve dileme. Ukoliko nije Zajec spreman, ja bi koristio recept Vidović na osmici umjesto Zajca i lijevo Hodža, iako naravno da je opcija i Marko Soldo na toj Zajcovoj osmici, a lijevo onda ili Hodža ili Vidović, tako da vidjet ćemo, imamo sigurno opcija, imamo dovoljno širok kadar trenutno u tom napadačkom dijelu i u toj veznoj liniji da možemo pokriti izostanke. Desno očekujem Moncefa Bakrara, po meni trenutno u najboljoj formi od svih naših krila.
i gore naravno Diondrena Beljo. Što reći, Dinamo nije pobjedio Hajduk u Maksimiru gotovo 3 godine. Kad je riječ o HNL-u, zadnja ona, sjećamo se 4:0 pobjeda pod Antom Čačićem, kad su zabijali Ademi, Baturina i 2 puta Ivanušec. Tako da vidimo koliko je to bilo davno. Nakon toga je bila ona pobjeda u Superkupu 1:0 u prvoj utakmici sezone 23-24. Trener je još bio Igor Bišćan, Martin Baturin je zabio za pobjedu i nakon toga imamo seriju od 5 utakmica na Maksimiru. Što se tiče HNL-a, 2 je dobio Hajduk i 3 su završile neriješeno. Tako da mislim da je stvarno vrijeme danas da prekinemo tu negativnu seriju i da napokon uzmemo sva 3 boda u derbiju na svom stadionu pred svojim navijačima. Evo, zaista to stvarno jako želim danas. Bez obzira što rezultatski bodovno ne znači ta utakmica apsolutno ništa, budući da je Dinamo osigurao naslov, ali kao što sam rekao, derbi je derbi i svi u derbiju uvijek žele pobijediti. Mislim da će tako biti danas, da motivacije neće faliti ni na jednoj strani i to je dobro. Očekujem dobar derbi, igrat će se, po meni bi se trebalo igrati opušteno, otvoreno, napadački, barem sa Dinamove strane. Nešto slično je Mario Kovačević jučer na presici najavio, da ćemo krenuti jako od početka, da želimo dobiti Hajduk sutra. I evo, nadam se da će takav plan i stvarno i biti, jel, kad je Dinamo u pitanju. Stadion je rasprodan, danas je, evo, prije nekih sat vremena je Dinamo objavio da je rasprodan i sjever gore, dakle očekuje nas Dupkom puni Maksimir, taj raspoloživi kapacitet, jel, naravno bez istoka. Torcida je također pokupovala jug, tako da nas očekuje stvarno prelijep dekor na Maksimiru. Nadam se, naravno sa ishodom u kojem mi uzimamo 3 boda. Jel? Ništa, evo, to je to za kratki uvod. Za par sati nas očekuje utakmica i evo, sretno svima. Nadamo se da ćemo mi biti ti koji će danas biti sretni i zadovoljni. Evo, napišite vi u komentare vaša mišljenja, vaša očekivanja od današnjeg derbija. I ništa, hvala vam svima na gledanju, stisnite like, subscribe, pretplatite se na kanal tko nije, tko želi i ništa, vidimo se na stadionu. Pozdrav!